na inya mwana imatunda ekayo emaira mwana imatunda ekayo emaira na vai vai kayo re maera kayo re maera ro tere kayo re maera kayo re ro kero tu ko kayo re maera kayo maera Mutegeri wa Meru TV nkogwate ogeni kiri gipindi gietu kia mwekoro umume kira gikwiraira Jumamosi cionthe kwambire thaa 2:30 ciogoro na nyuma yakwa ni gikundi kia mwicwiri kangeta kia Givers tukethwa tukithikira rugono rwa uhoro bwa naru abethira bagituguna naru twethira tukithoma manto mwanya mwanya jae kuruba bome kenda twethira tukiendelea jae kuruba pa kaunti ya Meru. Ndiye twara kwambita wa Jeni wa mwene Meru ni chairperson wa mwicwiri kia Givers. Ketora kan betul flora kan lain beda dia tulasa yang yang butuh muncul dianggap dengan basi sen. Dia cara kan betul sekali kita kan sekretari mushiri kan. Na mbwa tukiamberia cha radio tuere kutuza yata kikundi kienu kiege. Mbere nkianjereria gikundi kia mwicwiri kia Givers kianjereria mwaka wa 2009 kore mweri wa mwanja na grupu yanjererwa ni anto kuma ndene ya location ithatu Mugululu Kangeta na Kinyanga tware amemba ukwe mana ya thatu bara twanjererie na gikundi gitu kanjererie twina mworo tonontu area mwaka yo anto ibakwite baba inge ni kware kwa karia kware na outbreak ya murimo yo HIV and AIDS ikwakwire anto baba inge sana akoro na ekoro na yo atomere tona twanjererie kundi kiu nontu itware na ana baba inge batare na aciari bau bare toto orphans kware na akoro widows na widows na rira twanjererie kundi ni tuonere ni boya tuya amwe ya location ithatu nontu andu bonde baumande ne location ithatu twanjererie kundi twikara nthi ara kwita wa Mbaranga kanisene ya Mbaranga na nio twakara nthi o aramisi ni twayirinya na mathwani akuwa tukara nthi na chief na tongeria baba bonde bathirikari ni kenda batutetheria ura tomba gutethia mandu yeyete itariu na itwathithirwe semina nyingi ara Mbaranga antu baitawa ni chief na bangi bakaba bagetwa kuma obicine ya Erothi bagioturitana na uturona tutianjirie kundi utheri twanjirie kwanza na ciringi 5 umemba ya ntugo ya aramisi na ciringi 5 na au twanjirie kuthuraniana twibatethacia untu bau ni bwetere mbere muno kureana group ya Ripos International ira yeyere kundi ne kiu iranjiria kuonana na twarinjistana na kakundi kana 20 tware tukundi tu tuinge sana na tongeria bamwe babaria batongeretie tukundi tu kwa Ripos International yanjererie gutwira twiya ya turiruari nikenda banjiria utethiana bau batwaya mingao chumbe na mauta tubuyo twota roi na manto yange yeyau na manto yeyetere mbere sana mwanga twena marwanda na twaitie uru na tweta guntu kuonde na twara uru twakinyana mana thatu ya 90 na bathatu ina boika ana bau kabe ya ntuko cia aramisi kenda tuba bia kurea na ibareta wane antu kuma ntura mwanya na batu tungwe nya tungwa twacoka biondone bia tukenda tubaretera bia kurea nondu bamwe buru bethaira batirinya na antu akurara muthie ni tuone twongele ciringi 5 iyu tuchiethi ciringi 20 na omwe koro ne yana 20 lakini ona bote tutethia turwende twanjirerie antu buto bandi baindi 30 twena ikundi 15 kire ikundi bibi 15 bia tara tongeria bo nikenda twanjirerie indi ikundi kia 7 na nio twumire ao turi na rietwa riu mwicwiri
Muichweri caregivers yeyere kuma gitu kudi mwanya mwanya kwari na group yeta wathuranira kwari neta wakangai marietwa maingi ya ntura lakini to yana re muichweri no to ato ichoira bau ba report bakithama after 2 years iba yeyere na NGO enge yeta wa Food for the Hungry FH Food for the Hungry iwere ko yana atokererie sana ira turasoana pamwe ba kwatuka toya wao kuthimwa tukathimwa nonto anto ibare na mirimo anyway na anto ibakuya ko baturetera mandaktari teti yekirwa ko anto bakathimanga bai na murimo yu wetho na murimo yu kairwa no eta kwira ndawa kangetera the center kana we batuthia ata na njire mwa kana ingi yari na mwekuru weto wa Jude Kawira na ukumandiria batu entorene mwanka kinya kiria na baraba yetwe bamwe batu kwa ya wandawa bange batu kwa ya irio supplement na bamwe bae wamburi sheria bange bae bakaurwa mirengeti bange bakaurwa mattresses na bamwe bo bari aru areturi ko ni twetera na mbere tuona group ye kenda kana nikenda bomba kuthoma ni kwa twigire twete tukombore ara factory area area ende factory ga area kadima tea coffee factory ni twa etere tora twika bau ba FH ba toria sarani 10 na tu yang group tora sarani 11 kenda na baba tigomba wita skuru kuraya secondary na konge patu kuthoma irao no pare twa kombora o bau ba Food for the Hungry iba yokeriana tona na 17 ana bau 17 banjiria witano basoiro mwarimu ora twandikire ekuru baba bau bakaroma mwarimu ansi ana baba umete misi ya itociomba ana uba thomethio bari ana 17 na ana ubonde ote mwana otane na charani kwa muchie na material kethoru kwina kangeta primary kaewa blouse itamba kia blouse kia kangeta primary na kia skati kana surubari kwa uo mtu anenkairwa itamba biele kuringana na nara umete bamwe umete mwanka karama bange bakaumanjia yoro ko kuonde within 3 locations kwa group yene yendelere sana na twari thina nana mwanka bathoma na graduation twathithiria twatethirwa ni Mheshimiwa Florence Kayuyu na Koba Ikirengo graduation ya thithirwa ana bau ba empowered beta lakini tuendelea guchwa bange bakithoma irakuo na bamwe bo bari aruari na bamwe batwathometheririe beta kuraya bari aruari twina bwa au bari au kwa group yendelea mwanka twakinya antu amwe twona itukuinyelwa nondu nyumbera twari angiri 16 mweri twona inde totomba toyake chief wo nondu chief no na tutethacia muno eta wa Chief Morris na tutethacia muno na wankinyanga eta wa Karori nonge weyire nyuma eta wa Kaberia na waruru eta wa Thurandira bau batutethairia muno kureta na bau na kweginya bangi baumire batutetheria muntu arafaro murio ngiare deputy governor na ira gututethia baba ingewe kwa tuona batu nyumbera tukoria ngiri 16 na twina na bate na irio toya koromba utethio ke chief eta ke DC ndio auwe eta wa ndio nte kumari eto riu renge aromba toro twandike tukaromba nyumba yana twaromba nyumba ya 35 by 22 toya twathimirwa au kari kaongo kanene au toya twenja twingwa nondu batu twari na mbia cietu itwaseva mbecha twari twikwanjiria nya group ingi ya yete na mwari waumete kwa Diocese of Meru Caritas yeye tubanga sana na mwaka yo ikuthira mwaka yo yora Caritas ye yakiria kuruba nondu twari ikundi 15 twatarirwa mbeca milioni 1.5 twera na mbeca ii tuthemea kuiria twita twikabagabana oni nteke ona mbia nda na university na bwako inteke omba imuromo wake ndaiwetie mbeca ira na nenkerwe ndade na mwana kwa lasibo ni Nairobi Kenyatta University arere that's no to indone tengiritate indare ambalance nene baba nge bawo obwonka mumemba ari tengiri kere mbese utona that day tuona ngiri 85 na niyo ntuko twatare treasure oyo negenda tweta turugora account wende ni tutethera ci report ba twakendo tweka kuo twendi abro ni raci utumwa tweka kuo twendia obitorona we twaeza twina savings tweka niyo twire twae waka riu tugewa waka itwari na mbeca akaunti na milioni 1 milioni 1 niyo twaeto milioni 1 twasavete
milioni iyo twaseveta twaya niyo twanjiriria waka kura maiya kura muthanga kuria mubundi na mubundi uyu ni awe no tu twathomethetie eta wasame mwikamba getha itu wichi nyake yao same ya twatua gukamata maiya mwekora akamateia akathania same onge akathania onge twayerie nyumba eu nyumba ere kuyure kinya u kwa tu ukendera gumba twenderete au ngono igora rore imuno na no ngorore naibo thigetie mantu maingi za manene gara gugaka au mutege treasure atwire twambiririe guseva u mbeca ing'ana kwenderete guseva u ing'ana guseva gaeta guseva mattress na vitu kama banki na kamatira kana kama banki mbera nani ndero pa guseva mbeca ing'ana twambiririe na ing'ana tare ngireri bado twanjirie guseva ngiringi mana yele twaseva mana yele twayatala twatala tukanjia kwendania eguru kibe imwe guru kwenda kibe shilingi twathandi twathothana kibe ngiri 150 kou ni utepo banki tukanjia kwendania mbeca iyo utepo banki twathie utepo banki tukanjire kuvenderia mbeca mwisho mweri wa kinya bacokia na kwaita kanini riu ringi we na tukaorongi utanyile wale bacokia na kwaita mbeca shilingi 20 twacokia shilingi 20 manele tuka mwisho mweri twacokia cionthe twacokia cionthe twasieka hau twatala urongi utone no atatea akona twacokania ringi mbeca cinde mweri ukithira ringi kwatuka itone mbeca gite kimba ria mbeca tucaingire na inya ciaingia kabisa itone twina support nene muno tukinyana betwa mubabare meri school yonto mama mwana ngi uri au itwaya na loan kita mwana ngi school mwana acoka school babare meri nyabaetwe twabakie cibitare tukaloli kinyana bara toto fancy kabisa batenda bia kuria twabauria bia kuria bia kunywa twabatetherio umanga twatethanĩria rekinya itare mwende twathuga mbeca cietu nĩcieteinie kĩbira tũmwe twaka nyumba ye mbeca ciathirire twaka nyumba katwarioma mbeca ciathire twaka nyumba ikundi nĩ ũma iciathirire gwatuka watu tugutua tutena mbeca mweri gutuka yo ing'ana kuma kimumemba kwi wo twaina rate imwe ya 500 twathania mbeca ira tukona kinya ngiri 35 tukanjia kwaya na ringi muntu ethana mwana nengi skuru twamwaiki acokia mwana skuru kwetha na mathina yaku mwana nyegura mbeu kana kutetharia mangi yake muntu akawaloni atawitekia mwisho mwe tukanjia cokia na kawaita mwekinya mwisho ringi twacokia mbia cietu ringi wou na mbuga kire secretary gukiambire gikundi kwa aria memba o bang'ana na thaiti gukinyite o amemba bang'ana mbuga tukiambiriria gikundi kwa aria memba 390 ibo twari twari location itatu ya twazara turi andu amwe lakini thai turi amemba 70 bara tukuita bongwe nonga thai oguo ndi nabe bangi location turi isia thini net kuringana na ora twakarire bwari location twari location nini ngira twambiririe na tutari kumenya antu batari bai kumenya mambire kindi na ndi gikundi giki thaiti buri aje iba the same location na bo kai barabara kwaku to ban location ya mukulolo babari kwena lami na bankinyanga babari kwaku saidi betu no tungene still mutegeri wa Meru TV gukinyira utethera tukiona kanya kanini gakunogoka tugicokera gikundi kya mwitweri kangeta kya giva kenderea gutwara umoni wao kugeta This October, Meru rises to the spirit of unity, talent and competition. Welcome to the Governor Mutuma Super Cup. Ameru, gaka niko kagita getu. With the theme, More Than a Game, this is where our wards, sub-counties and villages come together as one county, one game and one spirit. Registration is free for both the athletics and football games for women and men. Register now. From knockout football matches
to thrilling athletics, this is your chance to shine, to compete, and to celebrate Meru's best talent. Ladies and gentlemen, this is more than a competition. It is about mental health, talents, fighting drug abuse, fighting gender-based violence, and kicking teenage pregnancy out of Meru. The official launch of Governor Mutuma Super Cup will be held on 12th October 2025 at Mailitatu Stadium, Gia Ward, Gembe Central, commencing at 11 a.m. Register your team now at www.governormutumasupercup.co.ke. Governor Mutuma Super Cup. This is more than a game. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Mutegeri wa Meru TV nkogwatageni okairi gipindi negetu kya mwekuru umume na ntuko ya naru aturi rutererwa kangeta otora nkwirire turi na gikundi kya muichweri kangeta kya givers twenderete kuthikira rugono rwao kenda rumba gwithira rugitukiria twija ekuru mbuga bitakire treasure ambire ethira kuri challenges gwithire tobo kiona gikundi ne kienu na bomba guchithiria kwigwingo ega twigundi ne getu tonete challenges nyingi muno datwanjiririe kutugamithia beto tutwarire thina sana na twene nyana baingi muno bagatona nyambe cia skuru ana berwa batuka batona mbecio kyoba ge skuru tukata kutuganita tukana no mwekora ukindita ngeta kalimie eya mana thatu eya mana twaringanirao tukagwa tukuthito bisi ya weta skuru twasoga nga twataminda na antu rengi kuringa ibarwa ko tukaringira onge no ntwana betu beretu enkorogia ana ko mi mwaka omwe na bonti benda kwita university na utari na mbesa bado twetheria twanditagi mwatwana atukarimia mwekoro arimia mbesa tutomethia mwana no ntu mwana no tumethe tukarante kya nini ki kya nini ke twatore no ntwa guthomethiana bado twende guthomethiana betu na mbia segore mi o twara thina kwa tweka batu twana te otherwise no nditangi tukayukia na twata tongerie betu ote batu eteka twandika proposal cheta cia tawa tweta menye batu liongera tutabona ritho twarie tukire ya twara thina manga thai batu mbua batu twekora thina muma ana betu bata skuru bonde still no twena bange twena toyoyo na twena nyantu baetwe bato bationa nyandawa tukathina manga tukakarante tukona antu batu banywera ndawa tukona mwekoro no kwe bantu nyacha ndwandra bakeya kunya ke batu ba tukabarimi tukona twacoka misieto oethra na inya tuthungu urongia na mukimbuka mungao tukabiao tukaira baba enterira baba tukona bya kuria bado tora kora thina nyingi muno no ntu nyana batu bationa bya kuria baba nyaba ya kuthoma ao bakeya skuru baba ingi nyaba ta skuru kuibirwa ka bata skuru no twampara na mpara uno ka twabindire tumithirie batu na tuingwa tore nditangi tore mia kwanjara mwanga thai batu no twandilete na gutangwezi otetheria antu betu no ntu ana betu bamwe batiro ni aciari bo nyasiari bo bakwire kwina nyange koro ntiwa twina cio ao tina akoro batena ngegoro na no katucio mite nawe no batete okore na akoro nyage pindi twina akoro na ngegoro na me kitai mokoro tirwe mwegoro na tiro na ana batene nyo batethia batu gabindi twete tukaringa ibarwa
kienda mwana ro omemba to tasoga nae na kinya bantura itona nya bantura ne mpaka ya thina kwa to support itwari na nya disability tore na sietu na kire group yetu na sinyecho no tweta tukaigwe ome manga tukona babe na baba disability na bakona ka hotel ndogo ke batu ora tukoma na gutwatetha tukaiwo tukumba gutwatetha tukathira nya thaino twendelea no tethania na itukua Mulungu mbere tukaendelea kutanguye mwanga maisha yetu na mbuga kire secretary mtu akaenda gutonya gikundile kenu we kiriteria abateri kuthingatira kwikia abateri kurita kana mtu atonya ate bato kire kundine kieto itokowerwa mno nyanto babethi bambo tonjoini ikenda bomba kuendelea ma batu atokura turakurira nitukwenda anto babethi bambo tonye kundine na niana betu baba umite misiene yetu no ntokwiba tomba karibise kundine batu thangalaniria ko itokwenda na bara tu bamenya na baumite ate neto ekurubata na beto ari beto bara bauri okwa kwe no baukume na mtu ateyambi kenda to beja ito bathoma ira sheria no mwanka mtu athira akiathike kundine no mwanka mtu athira akiatendi tugucie kundira tusema na cia na ito itete kiwango kai kiraba kaomba batu tuite beja twabete shilingi 500 kwa wende rokenda ukuma ai karibu twa turitira shilingi 500 nonto ikikundi tumenyerete kwa itarira ya tumba kwa ya karende ku otheri no mwanka erite kintu ibwaturia au sawa so tialedi mbuga ontarire koroba kwa babome obere umuhimu bagikundi ora bagitanya kwa gutethia wewe ngwathire gutethia kwa kunja na mbuga obatare kenda bomba kwethire nya bagiukira oni tialedi we kundi kia muichori kia Give Us Resource Center ndenda kutara mwekururore ya na kinya baraba yome ya gikundi ke muno ekoroba Meru County na nkiwa Meru County mbuye nyambene kangeta igembe central mwekuru wenda na batere kwithira ari kundine okona mwekuru tewete kundine no mwana kalemboru no ntorero wete kundine otimane na manto ugatetheru ni barabange kuthiria manto ya kethande school fees woni mbwande mfano ndiranda ukumire kundine ke ndari na challenges nyingi muno ndari na baba inge batandatu bana university na bange boarding school lakini ndio wete kundine inone manto ya kiotha na ndagwarira karitasi yeyere iraturita na oto batero se mbesa seruki onda se ba kanto kanini ekorwa bari aba baingi base ba mbesa ontu wembere rone ngiri thate ona andona ngiri 300 kwa uke akwetha ntari kundine nteke chiona lakini ndenda kuwa mwekoro mweanete kundine okuwe kundine okathoma manto ginya ya kanisa ukathoma manto akibanirwa kiao ukathoma manto ya utethia antu bara batiociomba ukaomba kuthomethia nyana bantura ukaomba inya kuthomethia na baku kinya batana baku na bari baku no ri kundine kinyoge agwithi mukuru kuura tontu kana na kantu kinya mukuru akuri twete kundine wa ora tontu bakuri mbibi kwetho abera oni ni kanda tulokere ndawa no ndeno tangaza mukuru oku lakini ara o atetherwa kwarirwa nontu we kundike kansela wakio no wari rwibara bange na wiwe ginya utekwanda musio yaku wa yoenda ninda wa ekoro ibete ikundine na muno ikundi bya state wa kana village state na social services no ndo byo bikono otethio wewe ngwa inyo ari na arende no wa utethia mbori kyako ya ira torane kene kando into ethingia na aranje imenti te kundike ane kairo na kairo antindirie mwekoro ya woni mochie yongwa kowe kundike na bata na ikundi ni kubomba kuwata manto ameya yake yeturira twatetha ni Rafael Muriongi era rona ni kundi ekeya na twathoma ithiana ukona aratwa ngiri 30 tureta kayuyu Florence aratwa ngiri 20 mwana mwekoro yure yao arathirerie July mwekoro ke thatari kundi ne mwana were ndi nurse a qualified nurse arari Kakamega University ina agithomera mami utekona atekiomba kwa mwekoro ari kundine ni njare mwekoro ronge ke kuthoma mantu akinyaga uniform ka utekona ikabui mono ago tumirwa rindare atelering no tumerika linda kakwa katumeria yao ni nange tumerwa ngeta nange tetwa ngiri 3 ka 5 ende mutumiti manele ndamurire leta na tamba akwa ikundike na bata please muntu wende nete kundine kia antora nete kia musi nete kireko kinya kia kanisa kia antora
Kia social services, kele njisina social services. Itenipo please. Nanto bato kundata hivi ya na ngusio ndiba tumira. Nenda njiyo batumira. Mwaka mengi ya ndino mtu yana tamba yake ataunga kana kaze tamba bila mcha urite ambe batumire. Kanjira kuzima kan batumira. Ndathoma ndarikiri kuthoma kuringana na ndakilukite ni ndaero nguyo kuwa kuritana nda mwalimu ndaendelea kuritana ndari mwalimu ake mcheri kyangiva inda tanitana baba ingi bamwe na saluse ome na ni batetha baba thirite ni ana ite4 nabo bange batwekelele ibo botwekera murimo nondo batathiririe na bila kwenda watimu ni ana bebela ome bebela miraene kana bebela kudia njirene mukenda bathoma bomba witethia